Yedriso no de won kwata hodo mu nsebwa ba fe online portals nseba hodo gu so adomonline.com myjoyonline.com ebo boso ama na ye wakono na ye ofinim se adwuma no mu na ye na se wakoho no akwakenkan into details enti sabre de income na akasa ba oman hene kwabna asante oman ni nyina ye hene eno no oman oh mache ya medie no ho ye yakopon gusisira ye all right my memfa we ntwem quickly say nyame adoma memenda we yenkota enia asempa achi mse mo hye no so de bia da me kan say eni mo na ye adwuma ye nanfofo ye nuanom ye busuafo ne mo me meje free mu no na kama ambeta machi anka eni mani tutu ka mesem to nyame ye adoma asempa wo hwe na o Adom TV o Adom FM o ka multimedia adwumakuo no ho onyame adoma memenda we ana okopene papa korabia no akata na chikama nti be part of this yen shedding because any normal times more than you know when you miss any of your parents nti asempa shedding yako e ba beta wachi nam the details nso beto ho e de ama megidi se obeba beta ye say voter region adakulu chepe very good adakulu chepe ho ena ebekoso. Okay, so we are on the first day of Christmas, my true love sent to me 5 goes, and I party in a potion. Was it? When did on the first day of Christmas, my true love, 5 goes, Sab goes over. Hey, 5 gold rings, 3 bottles go 6 pots, and I party in a original one and I want to announce say a immediate now to. Yeah, the end to we are remix oh. Well, yeah, then I say, and then June day the kind. Yes. Do you want to know? Aha. June, they die the kind. Where am I from the Kutanzano? I knew July. Yes. Okay. To June, they die the kind. We are your home. And it's my birth month. Oh, really? Yes. Oh, when I could have do. I can't hear that also. My brother, bet you. Do any baby go back? I think I'm a baby cow home. Mr. Oh, I'm producing a month today. The Musiwe, ever say, the ja. It's my birth month. So you're 22nd June. 22nd. Yes. And to only call for any role as the TT brothers. Yes. Oh, okay. Many are kissing for me. Wife is your time, babe. Oh, wow. It's me and Badwam wife your birthday oh. 22nd June. Wow. You are starting monthly. Oh, yeah. It catch you say me now do the show. Me kwabna sante must start June. Yes. Must start ni no ma papa nko a. Me nti ade e chir bi ade be masumi me de. Baka to say fata kra nu asumi so so o ya na ma jai. Ba me say asema e de nko na maso wi bosumi wi ebete e wo Yesu di one for one ka amen obo hunzi ma betete o ti na me chora say indicators won say me say so me now the udi ahye wo me kwabna sante dodo na from your mind hene sa bosumi wi enioma ameti wo maso no enioma e papa nko a amen. Ati ase nti saa na yede nam na yede bobra na no so nkyere se me kwa na me na ne ko ehi kakra bi as manti ase boda di mati bi ko me da so wonkwa. Bottom line is that enkwa na mesra to ye nyina aye so nti wunya nkwa wi a na afi ahwe yi ati ase na de di udwuma nsem ahodo na de esi ye ti eastern region de nso atwa ma aboro so iwura greater Accra na mo se mo ho kire mo papa. I receive. Me was a mia bi na nsuo no. Petit kakra. Iti adama for me sire mo koba no. Bi tai koba. And the wipe no. O hwe Thomas ka o de ba adwuma pa na de ni nyina epio koba no. Wo nyina re. De bia so ko top taste ko didi. Iti usie kakra untimi ntomo no kwa na usie kakra. Mu yenye careful ya ka bibia mu didi agro. O cameraman every blessed day call lunch 25 Ghana cedi. Time anka say of course home use now about 220 or 250 or 300 and quite depend on the size if you quite exactly I saw on the car you know the camera o continue chire na o top taste abi say mo amunim top taste no oba multimedia you adopted teaching bi wa ko kwese de ono ase yi ono aponche da so a yes ni paso be dey
o tie so nyina na ndade na piepie mu no ne wa pa kora die me kwari ya draw my attention ko 50 say 50 you know so me sramo nsutu tobre o say wiper e ho hia you know na no me hwa ampadu car be driving miracle road bi me say do kire obi wiper bonyo be che krew kam ampadu car driving miracle road bi ana mo amosi mo mba side mirrors driving mirrors the entire year no so ho fa so o enti ampadu bomodian na used to driving mirror yes say the BMW no no ye essay onye no onko nanim afezi me samo mo money hanyo ma bebrebe no mo kwa mo nkoto kantanka ka asemi me ba machi me ba machi me bo wa mini insurance me ba machi lenu ana ye kosa eti me se mo ni me se me ka no o de ka na mo de ni bre se na me ko mpa wa se mo ade no wori se be bru ka o so ano pa because otayajo we un pekawi ukulant wo form maza eti nyoma sa kantanka na dia bagana na ye pay attention the finance minister used to be no ko so na pause Ghana sikanye ni ekwedi bisaka ka you know ya chi obi sometimes one for be anye what them choice but ye wa denta ko na krum yes you know people's forum madaroma nyoma etisi o mmia hodo na mopesi yehu no de bre ni adaje ma ye ho kwan na enne yakopie wa denta na krum nti ho no de akwan ho nsem ni nipa mu asetena ho nkomo ana ekodi ho and other matters be beba app ti mu nhye ne so say ne be mo na krum so mo say multimedia car no Adom FM ana fe bedwam ne ne nam ho no sa mo nka me na mo nka mo hi asem nkyere nye didi atem so nye bufu so ne mo ntwe adwene nsi so ne Ghana adwene nsi so se ye na kromfo aye wa denta ehye so no ye nso ye hia we asey we atosin na intimi emfa mo ankyekiri kro no ntie ne ye wo ho efri 7:30 ko no bo hu nyoma esi wa na krom ti mo nya krado pemfo mo na krom nyina assembly wo nyina pemfo nyina mo so ya chiam na no ma mo nyina so ya chiam ebra so sense ma wodo atojo do ka atem de ebre be ma ho kwan timi de bro sa bere kopem se no nkono bo e wo TV so na afi no ndu bebo e wo FM so didi ye bia TV ni radio no hu ye na afi wo ti ye nkan so na se bibia e ko kama e de e ma o chia o hima o ti mu ye si hiniste afi na mpanifo akodi nkomo ne nansa na o hwa abakose mu hwe se wo fra himfia na kya se bi o mi fra himfia kuro mabira no e ya se ne adwa me so me ya sini they believe no the two ni krom le ni so yeah me ya kwabiri ni de se kronkron ma ma papa nyina frɛ bra ma no kwansi na bra no minim sɛ ya sini akobra nti ohene ne de ende minim sɛ somewhere early this week I think it was on Monday me frɛ me grandma no so obu kodi nkomo nti no ye hwɛ no wi na afi ohema me anam gyina he na agya sɛ bia me ma sa be so ye nkoja me abadu de he na wo sign me ho. Very good. Yes. So on mbeko pepe say the message there. Hu. Nyemi hu. Mate ya boagu. Eno nyebe. Funtu fu na fu denche fu na fu. Well fu koro enso wodidi an wo fom. Me da se pi. Ha ge we we dey no. Awurade Yakobo. Obabde no. Obabde ye me fo. Kurasi di pa. Funtu fu na fu an otima yi ani. Mi frɛ kurasi. Ha funtu fu na fu. Funtu magina konson so. Atukochu amanse tu ye anyima ye na twa so Daily guy they say I say not by election June 27 easy for na dia tudwa mamufia pedu that day one of our programs no they say oba brano brother e be ejumedi kese bi oyi ni wa that day the baby shia na nkasa bo say yes ka chinchuro e mamedu ka chinchuro ye yeah Susuka Oyerepa du fi asem ye kan what wachi asem Psalm 23 ka ho bi na yenti obi aka ho bi kroma yeshi Oyerepa girls abre boys abre good sister good father you love yentua aba ni na ka ho bi na say you love by no bi atrebu say you love yentua so daily guys say I say not by election June 27 easy for na kasati nyame adma June bosum yesim no de to so aduonu so ana ye abato na eba so ase no be any man so say
NDC's Kwesi faces 10 years for perjury. And Meremuno say Oshe a year era Kwesi Kwadu a debono na sa na etie na akwaye dia banchere anya hwe kwanfie dudie. Sa na mra no eka. Market queens pick forms for Alan and they will say enuaba no chiwaba. My enuama phone kama mo so mo keka sika osiani. Yes. Because of the person Alan Kojo Chairman is. Yes. 100,000 Ghana cedi. Yes. Now, no more go to a bank. Then you maba maba jom de komala Kojo Chairman. Dom levels false leave unlawful and no in inform Supreme Court and so eka said there be His Excellency Nana Danko Akufo-Addo krata o ma eye Nana Asante bedi etu chroye a share ye iradom level so on court the leave do na about 126 or so days no on court ni nyina no we are on sanje de chima de owo no se san hye ni nyina no enam emmra kwan so nti enye papa enra na ye nsem yinu na ba ko nso fa enhyehyɛ ya mpanimfo ye de esono to ye so COVID-19 eno so mpanimfo hye se mampanyini amfa mra kwan so na se eno ahyehyɛ na ekɔ ndem nsem yinu ni nyina na anko yi ama mampanyini ye di akire the DCP for this additional information. Daily Graphics say promoting responsible fishing minim say enche bia how akumsi be ya topunum promoting responsible fishing, protection of ocean vital. President Akufo-Addo assets at Blue Economy Summit. Mampeni do permanent adi mu otimi permanent yes a brand yan kasa ana nimfoni we so de eyi ni say mampeni afede. So ya fe no ya brand here mo eno ne mpa ya be bobi am kom kotudwa me bobi ma ho se wo mpani me yes Tinubu a no okwa na afi no mpani fie mu ko no ya me ma wa hoden yes hey Tinubu akwa ya mafia president Tinubu no bi ono almost speech kro kire mo say sika ya de sofa ngo so ma bo ne ba for bi ya fi Comfort Teaching Hospital suspends 2 doctors for extortion. Dr. Frobeni running who mobo. The new crusading guide. Market queens picked for Alan believe he is capable of breaking the 8 for the MPP, and businessman clarifies Information Service Department land tussle. Anyone who say Ada chiefs warn politicians to stay off Songo and ni noi note shakes clotte Kole constituency. I don't know what's happening. Me young queen in the constituency or Ebenezer Neti blows in Ablekuma Central MPP as Ebenezer Neti fights polling station chairman. And what's him? And I bet you just small daughter the broadcast and I'm not sure about quickly they ever go through the told you online so now that's why in common. Your online portal, adomonline.com. EC announces Tuesday, June 27 to hold us in North by election. Where you can edit home and come away. So you can watch some group of market queens pick nomination forms for Alan Kojo Chairman 10. NDC studio where say North MP charged with forgery and perjury. Next year, so 2 NPP contenders obtain nomination forms to compete in Asen North by election. Next year, Asen North Honor 1 NPP form you na you mutia. Professor Bepreni edi womo akwakojina wa MPP amonyoko ni edimi. With politics, Alan's Northern Regional Campaign Coordinator quits, says Baumia is best man to break the 8. The most important thing is you break the 8. Okay, so yadi besi Badwam sanka obi em se menya ntese nsuo na afi na egugu on kranti afi na ofifia wa fast de no ene eye wo hyen na obetwi ne hyen na akotene no. Mesrewa speak up because they say there yentimi nkase nyame na de manyame na eji bebre ya avoidable meka iwo bebre ba iwo akọ hospital a yebetime sia no kwan hye bebre betime sia no kwan ba isanse de ahye trim se onyame na de ma onyame na eji no nti obi kura mre yon ne sinto ekofa a howbre a ese onyame na de ma onyame na ji. Let's avoid some of these things and na be ma ye hu se ye nipa ye so ye dwene na ye do man nti mesrew o ti hyen mu na driver no modern bono hu se oda Who's America tente, baby you overtaking and far. What daroma? Shena adwini sisu jai nipa na omugina chire kase ye pentemu ye before wo de na nkwa no jai unhia menti omo enkwa no hunhia. Save all of them because some of them over so do Cape Coast and past 7 on continental bus mu 6 expect it over 7. You know, so mesre mo mama ye mo aboa ye ho na fe institute of branch ni isi no. PRO
aya vigilant or area honom omo fa baller echichire baller na ohwe benkum ni defense yo to say na bam ibi kura nya kokoro de to kwan nim say insuo bi piana mana kwhye gatem unfortunately wo na pia kwhye o maame dan no ni say fini na waje nyina na o maame dan na kwesi wa ma na o maame so bom edi su ba ni no boni pani dua ne ba wo ho bibia kama na ye de chichiri kuro ni sa ntu mpeto tutu no mpene no bia sa su ni ban no jai efieru anu so am won kra ha moda so si dan a mode bia ye hu yie no rente na no pia rekọ han ba ko kaso a ono no ba bia nipa be ne hu yie asiesie no na wo koda ho na e bedroom no ase kiresen fa bibi twa so na enko na no my wo ka sembi madwene ho ade bia migusu adwene na de bia no it rings a bell say ye bowdin a what comes into people's mind enye din o man he ne kwa enye din anoche wa badge wa say wa ye bo PR na de manfo ebo mu chimni de yakwa wo twa mu de o chesi ma we de o ntam paduane o papa we de enu na ye udin enu ni udin no enye PR no enye amonu na ye frɛ wo ti ana mo bi abetu bia no nye din ama me de wo ni din na mo bi bo din na what comes into people's mind o twa ma ye trofo no enu na ye udin kalabule ni na ekɔ odu besim sesiye ti no na opanyini so no so ne de Thomas you try my sense ekoi even sasa do I no enti awusa ye kɔ na ye kai wo say ye kɔ de na say akokansie ebebani ya trust na interviews ahudu bi o ho ye ya ma sa na the people's forum and so ebetwa so all right